Oleh hi Lushai Rider YouTube channel a ka re vang nuwa karon kir le don tran ta hey new search bring lai a workshop nên hong ve roya hey hong thei lai ma lai hi helipad peng chau fire station peng bulani chu mun hi rem khop mai hei chuan in hong tir kan lania mumal dak pon kan la kal lo wangin le mi an hriat te nga ya mi hriat te nga ya ka wangan kami ni wang khalin tu na hian customer ti chun lom don lo wa thakhat lani chu chu tor chelangai don khop mai ti kha kari ron no mai spare parts new engine oil te gear oil hay hero genuine parts ma hero te dan po câu chầu rel don ni hei tiang an ti chầu bek bek nga vai le khata ti hloi kha thei lowa man ro te pola kim lo em a ti chonin tutia kan han bultran kan han ni ta ka chua sei tong khan customer te ne khatiang lai ya dor om ti ria kan la tam lo wangin ei room liana siam that na rebuild na ngo race na vela te khanin engeng lo mak kan han tlu puya kan han from deu wang khanin engeng mo boin na te ania ti ma yang engine chu traffic thaw ma ro chu rebuild ta ti 5 version film la ya low in advertise nan deu in mo hey body kit te ka vot kha do na ai na lin vo kan tum do na ni ti chu room liana rebuild that le na mo rebuild non le na video kan siam do na ni ten ki thon ma hianin draw kan drain dor hei external fuel pump te ka siam chap ania siam chap ni mai ni CRF body kit lan don chonin fuel pump chunga hena da thei lawa a DF der khal bai apon lam che gala sila chung lam sil na hun ala om lawa chonin na ber takani tihan petrol kan drain pho taka chon tanki te kan thona anga wen a chon ka ti vak man don lo a body kit ve lo kan thon vek phot don ani ti chon an vuah tha kan vuah na langa adi kan vai claim view tong chu ti na lai nei liter ni don liter khat le chan ve ai tam tha 2.25 liter se ni liter ni ve la lom don den lai drain zo lo le nga la ne kare nai le tam dei kha na tanki kan thona nga tanki den lang thale nal anga mo chuan chopek be gan hang out te hi a che si hi heng hey ti satya mai nia man mo deu thil thua ka ti vel mai kha ne rong te po kap thai la eng rong ne na lang adum tho hi nge eng ka anga silver ang ka pang comment section an lo sai ro ami acha si sau hi mo acha si hi eng rong ne ka ang vot mo nem ber rong kan ka pang pa deu kha o chuan hei expose tanki pa ni ka ne jeng te ka sal phalania hei was tanki chuan hei expose front fender te po a spare
stock hole lệ stock lỗi tôi có khi kinh hậu khi cái sản phá lại chain guard te pawh hi chain guard te hi tangkai a ka ngai khal tan chuan hei tin mod guard ma lam pawh eng ho mai lam chuan trom deuh te ka lo lei ti rang cheu kha kan soipa ni du in nei chuan in IG lama khan in lo dm mai don ne lu shai rider ti khan mo lo dm mai don ne kan thiat chun sama dora hen pakhat cái lại cho tép vào cái này lại sẽ lưu tụi thím đều rất mấy thầy lại chỉ là sao mình là control body thôi cái phần tỏa con engine cả lang theo cái càng ngày rồi cái phần cái càng ngày sẽ si stop hiện nào tắt đó này suy ngẫm bút sinh cái voi thang hay tổng mấy thầy mình chịu chọn thứ là bạn trong này chọn thứ là bạn rốt số là vàng cá linh có bên hông thầy đó chọn thứ là bạn chia cái yan triệt xong lại cảตัวตรงไปเดียวตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างเทียดว่าบางกระเทียดสองคนเราให้ก็ฝักป่าแต่ส่วนอันนี้ตัวนี้ตัวก็บอกว่าตีสูตีเจ๊ละไงอาหารเด็กเล็กนี่อย่างงี้งูกันหมดดีอ่ะยังที่จะใส่ร้อนหรอใส่จีพ่นหรอใส่ผักสต๊อกที่อะไรกันไฟเพี้ยนเลยอ่ะก็ไม่นานใช่Abal view kasi focus so valve stem walang vava ni yung mga working giver po giver lo patul lo isa giver chu ngai me ji chak de ule kan du ve sia na aya tra le na lingan chua thai chu ma ai lo focus lo an du tok riang next video ta no